Hem Zifa sen kışkırıp ayt. Nindi söz? Aflison. Dürüst, aflison. Мен de şulay degan edim. Aflison. Hop. Kuldan kulga. Koydur. Yana şulay. Düşüp gitti Zaliye. Benim Zifa kogaçınım motor buldu. Yok kızım buldu. Yok motor. Yok kızım. Ey tertipsizlenmegez. Hop. Hoba. Biz hazır sizin bilan Watık telefon oyunun oynaymiz. Watık telefon ol nechek? Biz bunda ishowgina bo'lg'ash, ishow oynaymiz. Ko'proq kishi bo'lgan sayin ol qiziqroq. Men sening qulog'ingga biror so'z aytam. Sen shul eshitgan so'zni aytasan Zifaga. Zifa sen shu so'zni eshitgandan so'ng qishqirib aytirga tegish bo'lasang, nindi so'z eshitganini, yaraymi? Ul so'z men aytgan so'z bilan tangal kela ekan. Jingilishi yo'q, jingilishi yo'q. Hem her bir kişi onlara aytıp çıkara teyişinde. Eğer de ul söz kelip çıkmasa, her bir kişi aytıp çıkara nindi söz eşitkenin. Yarı. Aytamiz, menden başlayız. Her men sana bir söz aytam, ondan soň sen Zifaga aytasan. Zifa onlara qışqırıp aytasan. Sen tinglama haliga. Yaraymi? Hazır men sana aytam. Hem Zifa sen qışqırıp ayt. Nindi söz? Aflison. Dürüst, aflison. Men de şulay degan edim. Aflison. Yaxshi, bu yo'li telefon Watık bo'lib chiqmadi. Hozir Zifa sen ayt opaga, opa menga ayta. Ayda, biror so'z ayt. Men eshitmayman. Aha. Men tingladim. Hem bu so'z toba. Yo'q. Olma. Men de olma deb eshitdim. Men sana olma dedim. Toba dedim. Yok olmadı. Seni ışınladım. Meni dürüst eshitmaganman. Demak, men Watık telefon. Esenmisiz? Hurmatli televizor qarovchilar, efirda Ati hem men topshiruvi. Hem g'adatdagicha biz o'yindan boshladik, hem jazo o'targa to'g'ri kelashak. Endi hozir kimga? Watık telefon ul kim? Ati. Menga bormisin jazog'iz? Ayda Atiga belki rebuslar. Ayda. Rebus. Siz rebus sizdingizmi alla? Ayy. Sen onlarni yaratasınmı? Men yaratam rebuslar. Men kichkina vaqtda o'zimda hali ani bilan birga rebus tuzib gazetga jibergan edik. Yaxshi. Oldular. Demak, bunda qo'yshi rasmi. Bu narsa o'tmi bu? Ushaq, ham bu limon, aymi? Qo'yshi bizning 5 harfdan turadi. Bunda bizning ortidan 4 harfni olib o'tirga kerak deganimi? Demak, K harfi qoladi. Ne yozib bora olasan? K harfi, yo'q, esda qoldirib K. Bunisi bizning yolqinmi, ushaqmi ekan bu? Yolqin bo'lsa agarda N harfini olib o'tabizda ortdan yolqi bo'lar. Qiyolqi degan tugul. Demak, bu ut. Ut bo'lsa T harfini olib o'tamiz oxirgi. K U bo'ldi. Ham bunisi limon bo'lsa, limonda bizning 5 harf, 4 harfini olib o'tamiz. Qola L harfi. Demak, K U L. Qul. Dürüst. Men jinguvchi. Tag'in. İkinchisi. Men bularni shiklab o'kibgina shisham. Bu bizning og'ash. Og'ash bunisi bizning L harfi. Ham bu mashina. Mashinami, avtomobilmi? Mashina. Demak, og'ash. Og'ashda 4 harf, uchisini olib o'tamiz. A harfi. Bunisi qoldi A, L. Ham mashina bo'lsa, tak, M, A, Sh, I, N, A. 6 harf. 4 harfin oxirgisini olib o'tira kerak. 2 harfi qoladi. M, A. Demak, olma. Dürüst. Qan sing'isi. Sing'isi mana bunisi qo'rqinchliroqqa o'xshagan. Bunisi og'irroq. Baraban S harfi. Bu qizmi, molaymi bu? Qizdir endi bu sheshlari bor aymi? Qiz. Ham Sh harfi. Demak, baraban. Barabanda B, A, R, A, B, A, N. Jidi harf. Bunda olirga kerak bizning 5'isin. 5 harfini oxirdan olsak, qola 2 harfi olg'i. Ba. Bas. Bunisi bizning qiz. Z harfini olib o'tamiz oxirgisi. Qola K, I. Bos, Q,
Sh harfi oxiridan. Bosqich. Dürüst. Atik buldurdim. Bir ming'a. Hozir har qizim beram. Bu siz yoratib oshirtirgan bir rizq deb ko'z oldina keltirasiz. Ol Barangi. Diriz, barangi. Lekin g'odigina barangi tugil. Qaynar barangi. Qaynar barangini tutib turib bo'ladimi mana shulay? Yo'q. Ol qo'llarini pishira shulaymi? Ani tez-tez hoy deb aytsang, nima? Mana biz hozir sizning bilan shusha qaynar barangi o'yinini o'ynaymiz. Sen mana bundaroq kelasiz, Zifa, bundaroq bas. Sen tengdaroq bas. Mana shulay. Biz bir-birimizga bu qaynar barangini suvungancha beramiz, aymi? Otamiz. Hop. Qo'ldan qo'lga. Qo'ydir. Yana shulay. Tashib ketdi Zaliya. Sima hozir jaza bo'la. Zifa nindi jaza beramiz opaga? Bormi sening biror jaza? Ayda mana u bizga rebuslar berdi bit. Ham biz ona hozir yozdirtamiz, yoki yosatamiz biror ayda. Ayda qaysi flomasterni beramiz? Nindi tusdagini? Opaga so'yla. Ha? Ayda u bizga yosasin, kugarshinni yosab ko'rsat. Kugarshin. Aydali. Ayda yosa. Mandaraki. Qoplama bizning televizor qarovchilarga qarasin. Kugarshinni. Ko'rinib turganroq bilan yosalama. Mana buning bilan. Kugarshin. Bu butoq yami? Aha, yaxshi. Butoqqa qo'ngan kugarshinmi endi bu? Ayam. Kugarshin butoqqa qo'namol? Sizning kugarshin bolalarini ko'rganingiz bormi? Mana menimda ko'rgan yo'q. Ular uni qo'yadir, qo'shirib o'stiralar axir. Kugarshin bolalarini. Ayda, yosa. Tarash. Qaynar barangi. Mana sen bir qo'ldan bir qo'lga yurtasizmi? Voy qaynar, voy qaynar, mana. Bir qo'ldan bir qo'lga qaynar. Pishdimi? Ayam pishdi. Bo'ladimi opa? Bo'ldimi? Oo! İptaşlar, bu tünni bo'yi zavodda, smenada ishlab, yo'qa ko'rmagan uyine qaytib boruvchi kugarshin bo'lsa kerak. Bu qanotlarini da bulaytib yonina qo'ygan. Ya Allah. Yoriyali bizning shaharimizda kugarshinlar bunday tugil. Yaxshi. Ayda davom etamiz. Zifa. Ayda biz sening bilan ikki hozir. Senga da jaza berasiz kelib endi. Ayda 10 topqir sen bir qo'ldan qo'lga yurtirga tegish. Ham men 10 topqir. Ayda qaynar baranga o'yinlar ketdi, boshlandi. 1 2 3. Jaza. Senga jaza bilasizmi? Eng qo'rqinchlaridan ham eng qiziqlaridan birisi. Senga R sen yoratgan harf, nima harf alo? R. R harfi kirgan 5 so'z aytirga kerak. Hayda. Sanaymiz. R harfi kirgan. Traktor. Trolleybus. Trava. Yo'q, bunisini sanamaymiz. Tatarsha kerak. Haydali. Savarali tag'in qush bor shunday. R harfi kirgan. Qush. Qorg'a ish bo'ldi. Hayda tag'in. O'ylab tap. R harfi kirgan. Shunda tuz. Sen bilasingdir ani. Tuz. Tuz bor alayi. Sorri. Ham tag'in bir tuz bor ala. Qora. Diriz bo'ldi. Afarin. O'ynaymiz tag'in qaynar barangini. Alla o'zi yetdimi endi? Ayda ikkinchi yo'llar. O'ynaymiz. Siz bit menga baribir jazo bera olmaysiz, chunki men ani tushirib jibarmen. Yo, bulay bo'lmaydi. Senga da bir jazo berasi kela. Demak, siz berishasiz kelmay. Hayır. Yaxshi. Hoy, qaynar. Hoy.
Миңа жаза бере алмаяшақсыз. Мен король бойын. Король. Бойында. Болмады о. Зифа, әйде. Ярар, мен де піштім. Піштім. Жаза ойлам. Көбек еткірілге. Әйде. Нешек нәрсе? Сары көбек еткірілге. Бұны қайсығыз ойлап шығарды? Сорық көбек еткірірге? Әйе. Біздің ауылда сорақлар бар еді. Олар еткірелер еді. Біз ауылда жай күндерінде пішенлікке мініп ұйқылы едік. Пішенлікті. Қызық еді бізге шолай. Шында матрас алып шығып, юрғаннар, міндерлер қойып, әйме ауылдан. Хәм клубтан қайтқаш кеш білен шында ғана пішенлікке мініп кетедік, та шында ұйқылы едік. Біздің оста сыйыр, сорықлар, һәм сорықлар мына бұлай еткірелер еді. Анағыр нешік рәуішлерін білмейміз, ештіп кіна білеміз бейді, неме? Ләке мен көз алдына кетірем мына бұлайрақ болғандыр ол. Да шойрақ. Болды ма? Әйе. Өтәдің ме жазаны? Әйе, өтәді. Ең мұхима, құрметті телевизор қараушылар, әлігі қайнар бәрәңгі ойынын яңа пішкен шын қайнар бәрәңгі білән ойнамасқа. Алайса пішіп бітуігіз ихтимал. Менің Зифа көгәршінім матур болды. Юк қызым болды. Yok матур. Юк қызым. Әй, тәртіпсізленмегіз. Қызлар, әйтігіз әлі мен ашуны. Тәртіплі қызларға нинди сифатлар хас? Ол әтиянелерін тыңлай. Тәртіплі қызлар ма? Әйе. Қазір Зифа сен әйт. Тағын. Нинди бола ол тәртіплі қызлар? Тәртіплі қызлар. Таңласын, бик зурсын. Зур үселер тәртіплі қыз болсалар, тәртіплі болсалар. Зур үселер, шылай ма? Үйді жиыштыралар. О, міне! Үйлер жиыштыралар. Кімге болушалар алар? Әнеге, әти. Әйе, дұрыс, әти, әнеге болушалар. Тағын, бар ма тағын? Ненде болады тәртіплі қызлар? Әміне сіз икігіз бір туған, әйме? Һәм икігіз сіз тәртіплі болсын үшін өзара. Ненде болырға тейір? Өзара сіз нәрсе ішлерге тейіш түгіл, міне. Өзара сіз қой уақытны бұлғалы бет? Суғышар. Әйе, міне. Өзара суғышырға тейіш түгіллер, шылай ма, Зифа? Шымытуға, Әйе. түшлерге. Нәрсе шымытырға тішлерге, нәрсе соңыл? Нәрсе шымытырға тішлерге? Шымытырға тішлерге тейіш ме, Зифа? Жоқ. Нешек? Шымытмәске тішлерге тейіш Гіл. Сенен тортып алырға керек, әйме? Бүтін әйбіріне. Әти әні сұрау бергенде, нешлерге тейіш тәртіплі қызлар, тәртіплі балалар? Беріргі. Жауап беріргі. Дұрыс. Оннан соң, Олдан асқа. міне, алдаларға Ярамай. ярамай, дұрыс. Дос тату болып, ешеуге не жите деп юққа ғына әйтмәгәннәрінде ол. Бәсіңа заманша уйын әзірлерек. Хаманның үшін біз Мұраужанны шақырдық. Әйді, Мұраужан артынан қобатла. Әтесін бұлдадан бұғай. Қазір біз сеңа нешік берге керек екенін көрсетеміз.
Нәрсе, көңіллеріңіз болды ма енді? Әйе. Жоқ. Тағын бейсіңіз келе ме? Әйе. Алайса түнге қадар бейгіз рахатланып. Мен ятам. Біздің бейгенне күтіп тұрыр қалым жоқ. Бұл балалар білән ойынлар шул қадар ялықтыра екен, энергияны көп ала. Мен біраз шірмейтіп алам. Қызлар өзіңіз тапшырыны қора бітірсіз ема? Саулашырсыздыңыз. Шаян ТВ нәгіл қарағыз. Әтилер білән ешірақ ойнағыз. Оңышлар тілейбіз. Әти ұйқылап кетті. Дискотека. Шаян ТВ қора. Боласың шабала.